بیٚیہِ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدورت کیا حض گئی وچھو صحابن ہز کوتا چھُ یتھ قومس خٲر بیٚیہِ کوٚرُن سوال قدورت کیا گئی یا رسول اللہ نبی کریم علیہ السلام فرمو قوم یستنسون بغیر سنتی ویادون بغیر فرمو رسول رحمت علیہ السلام بغیر یادی تعریف منو وتنکر قدورت گئی تم لوگ ین مپت یہ مینس طریقس رخصت کرن مین نماز رخصت کرن میون تجارت رخصت کرن میون ہیو پروگرام رخصت کرن قوم یستنسون بغیر سنتی یس مینس طریقس خیر بات کر رخصت کر ترائید گژھِتھ یکسر کر مسترد پتہ رٹی بیس کمس تان سیرت کام انس یہ فرمومت محمد عربی علیہ السلام یہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام قدورت سے گئی یل تو یہ جواب ونو آنسر سانہ تالی پہ نبی تک چھ کان شک مگر مے گژھنا وچھن پیرن کیا ون بزرگن کیا ون مے ام سات روز نمس یاد بزرگن ان بزرگ حضرت محمد رسول اللہ امی کھوت تھوت بزرگ ہاون کانسا دنیا من پھیر مشرق شرق غرب پت دن میں کروڑ کس ہتمس حصص برابر ہائت دنیا کے بزرگان دینوں من تیوت کھانا بزرگا یس نبی سنس کروڑ بد کس گرد پائے مبارک جس گرد مبارک جل لکشمی حصص تیاچ وہ کوئی ثابت کر کے نہیں دے یہ ہے گئی قدورت عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرموس تہذ کتھاس آسن رستی واریا تم آسن رس کت تی یم ہاون آسن اس رٹو تمن مز آس رسر تی واریا مگر مین سیرت ترائیت آسن بیسن سیرت میون طریق آسن تراون طریق آسن بین دھاون سلف کیا گئی سلفی کم گئی تحریک اہل حدیث امی بار سے آمت اس ہاو لکن سلفس کنوات اگرس کنوات یہ پیورسٹ فارم آب نیری آب یہ بون بون ویسی گیسی گند اس ہاو سلفی ساو وقت حضرت نبی کریم علیہ السلام سیز اگرس کن تمیج سلفن سلفی مین سیرت مقابل آسن بین سیرت ہاون کت پٹ چلے بے آسن کینہ کت رزتی تہنز یہ فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتیا بے کان شرح فرموک بے شر ام پتی بے شر یلی کرن لکن یہ شر بے لوگ گسن خراب لوگ گسن دربدر لوگ گسن بے حیا لوگ گسن بے وفا کیا پتیا بے کان شر ام پتیا بے کان شر ام خود کو خطرناک شر آسن کہ نبی ترائید گسن لوگ بین